Ütü gününün kündü uçutallar onun evlehetler. Men atım Şukin Pyotr Ivanoviç, Joksoğun Ottoskolatın muzika uçutalından ülelibin. Bu ırhan kemlerge andoyduga koronavirus tarfanıtın aymanıtıgar samay küçteğ oqsuunu üyerak salata ılla. Biyerez bilibit sügün sağın oğulorgu tiybekke kinilerge erey bolla. Ol da bollar emiske kelbit yeden sana solları arıya. Bastın turan дистанционный обучение. Андойдуну тарибыт еден бастың туран оғо нербетигер оқсор. Улахан жаннор айманыр түгеннерігер дылы эдер оғолор нербіне системелері көмөк өрдүр. Кытчыгыйдык да боллар мен суруйбут цикл уроков на развитие ассоциативно-образное мышление младших школьников на уроках музыки көмөлөһөн сөп. Сыла соруга ден тәхетне оғо фантазиятын сайыннарарга көмөлөһөр. Билинги вияга планшет, телефон, туохта хою сып-сырдык картынкалары көрдөрөн оҕо харагын халыңнык тот оңорон кебиһеллер. Былыргы оҕолор гаджеттар суох кемнеригер кенигени кытта алтыхан доҕордоһор этилер. Букваны, айымнылары, историялары ааган төбөлөрө сайдар туруктаах буолаллар. Структуратын эттәхәнә барыта агыз занятия болар. Занятия иннине диагностика агаллар. Диагностика Анисимова. Аспыттарын кенниттен на основе результатов ким мөлтөк воображениялар, ким күстәк, ким орто ден быхарыллар. Онтон задача бүттен бихи мөлтөк воображениялар оголору уламмыт өйрәтаддабыт. Ортолору эмие. Үрдүк результаттах аспытта оголор бәйлеригер өлбөгү хаңаны билияқтара, улыныяқтара. Бастыкы занятияга бар үһүс упражнение угадай место по звуку. Ху манна берилибит үс хартынка, оголор маны болхомтолоктук көрөллөр, онна ти үһәңе звуковой фрагменты ихитиннерен беребит. Истибиттерин кенттен ити звуковой фрагмент каннык картынкага хөттү үһәрин ден тайыктактар. Үз занятияга бар задача услышь и нарисуй или расскажи историю ден. Бары спанчбобу билеллер мультфильм бары көрбүттөрө, онно бу звуковой фрагмент берилер. Битинне спанчбоб именно туу кынара деманык тыгынан берилибит. Хамара хайыра ити мультиктан ылылыбыт звуковой туктара. Оннан оголор истемарандар кепсиллер, ол бетер урухуйдан берилер. Эми эти воображенияга көмөлөр. Төддүс занятияга бар кыра упражнение, манна төт портрет лиц, политических лиц России берилибит. Онно манна бу аллара бар фрагменттары, звуковой, голосовой фрагменттары истеннер сопоставляйдылар кимиха хөптү бехеринде. Путины бары билелер Шойгуну оголор ырхыптара кемебиде болор денлер. Төддүс упражнениеттан эмелылыбыт, манна музыкальный произведениялары, фортепианное сопровождениялар, именно классической нучча композитордара, Чайковской детская альбомутан ылылыбыт холобур. Онна манна хөптү бехендерен сопоставляйдылар. Бу музыка ихиттигит, он эти музыка хадда ханнык картынкага хөптү бехерин ден оголор талалар. Бу аксыз упражненияга келер бастан мультик көрөллөр, манык анимированный, простой, туктатуга 1 минут элек, онно эңен арас персонажы тугары каналлар тухара болар ден звуга хох. Ону оголор задачалары ден ылан оформлениялык тактар звуковой. Холовор бу у буллугурура манна уннан буллугуратаннар банкага укутан баранда трубканнан үреллер или банка мультикка манна коллор яр буллана жиня банкада коллор даллар. Bahar bolutudan eli çiçak kanatın kayırıda manı kumağına manı şelestiğin allar. Diktafona zabistan bartın kayan multigi zvuk eviyektaktır.